لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده. لحظه تفریح. حجب و متایبه، طنز و لطفای نمکین و تند و ذوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین. کاسета. شاعر عبید رجب падарам Ашур Сафарро дар душанбе дида як касета магнитофон медиҳад ва хоҳиш мекунад ки овози Одина Ошимро барояш сабт созад. падарам ба ноҳияи Москав рафта беҳтарин сурудҳои Одина Ошимро барои дӯсташ сабт мекунад. вақте ки ман кӯлоҳ рафтам, касетаро дода таъкид кард ки онро фавран ба Убайд Раҷаб расонам. ман касетаро ба Душанбе ба хонам оварда хостам пеш аз ба соҳибаш расондан як бор гӯш кунам. бинам бисёр касети зур будааст. қариб ҳар рӯз гӯш мекардам онро. аз миён 2 сол гузашт. вале ман ки аз овози Одина Ошиб ҳеҷ дил канда наметавонистам, касетаро ба соҳибаш надодам. падарам ба Душанбе ба съезди иттифоқи нависандагон омад. дар хонаи ман овози Одина Ошимро шунида касетаро шино. калаврам, ту ҳоло ҳам надодӣ касетаро? сарзаниш кард маро. ман аз шарм чизе нагуфта сар хам намуда. бурда ҳозир расон ки айби калон шуд, амр кард ӯ. касетаро гирифта нав аз хона мебар омадам ки маро аз роҳ гардон. исто, пагор съезд масъалаи ташкилотро мебинад. ку бубине Убайдулло ягон вазифа гирад, баъд мебарӣ. рӯзи дигар вақте ки Убайд Раҷаб ҷонишини раиси иттифоқи нависандагон шуд, касета ба дасташ расид. لحظه تفریح. در همه پولیس های میهن من عشق می روید، محبت می شکوفد. در همه پولیس های میهن من خنده می کارند مردم، خنده می کارند خنده. لحظه تفریح. حجب و متایبه، طنز و لطفای نمکین و تند و ذوق، بخش شوخی و خوشگویی از خانه ایجاد شاعری شیرین کلام اشور سفر در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین. لحظه تفریح. در تهیه بخش سهم گذاشتند کارگردان عبدالمومن رحمتاللهیف، محرر لطفیه قربانова.